nimutihana, decision imwe, nimutihana hakika ya Mungu, ube revera, ube nde, utunge, ukene, rendez-vous ni kuzimu uzosha. Rendez-vous nutihana nguhindukire gose utegereza umuriro. Tegereza umuriro mwijuru ko baratwitegura, ni kuzimu nabo barashashanye ko baritegura babo. Natwe dufite abana b'abakobwa bafite uburozi, ibitinyuka atarazara na kabiri ngo atunze uburozi buzogeze ku muryango wawe imbere. Ni mwihana ubwami bw'Imana buri hagufi. N'Imana itambarizwa mu gicumbi, n'Imana paste sino yanura. Ubonye ishano wowe uhagarara imbere y'abantu tuvuga icyo umwuka yateganije, ugashaka kwigimbira kugira ngo unezeze babandi, ngo we urarimbutse ubonye ishano. Narabibabwiye wa munsi, narababwiye ngo Bibiliya uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, nta hantu Yesu yigeze avuga ngo bamukomera amashi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Twongeye gushima Imana ko duhakandagiye hano hantu, Imana ntihabwe icubahiro. Tubasezeyo. Finale iteka yose, finale zigora. Finale zigora igakenera nyizindi ngufu. Uyu munsi wari nka finale wo gusoza igiterane cyacu cyahereye kuva ku wa gatanu kikaba kirangiye no munsi. Mbere ya byose dushimye Imana yadushoboje kuva ku wa gatanu kugeza no munsi. Imana ihabwe icubahiro, kuko muri iyi minsi yatambutse hari benshi bapfuye, ariko tw'Imana yatwongereye iminsi yo kubaho. Turashimira itorero ry'Isoko Ibohora, duhereye ku mushumba kuri bishop na madame. Imana ibaheze umugisha, mwagize neza kudutiza ikibanza, ndetse akarusho mukemera no kuza mukabana natwe, kuko hari igihe mwari kuduha ngo dukore igiterane ariko ntimusi, ariko kuba mwaraje Imana ibaheze umugisha. Vice representa na madame we nta nubwo nari mbasi, ariko narabamenye kandi numva muri abakozi b'Imana. Imana ibaheze umugisha, wakoze ikintu ciza ku cyumweru, nanga umugabo w'ubushishi. Singira menshi, ariko umuntu yantakiye nyafite hakika ya Mungu se zambura n'amahoro. Rero Imana ikwiteho n'urugo na madamu n'imodoka n'akazi neza, kuko byose ni imitungo yawe. Jean Paul mumukomere Paul amashi. Paul niwe wabaye inzira yo kugira ngo bino bibi, niwe Mwuka Wera yongorere arahaguruka abishisha ku buyobozi. Bishop nawe ahita abyemera, nta kuvuga ngo bandi kugwandika. Mumukomera amashi. Abandi bazahita batangira ngo reka ngo kamati kanisi zobzigaho. Warakoze kuko ibingibi byari bikenewe. Imana iguheze umugisha Paul na madamu n'abana, Imana ibagirire neza. Pasiteri Jean Paul ku cyumweru yayoboye neza, Imana iguheze umugisha. Pasiteri mugenzi we nawe niwe wamuvuga ngo Dawudi ntakabure hano, nguriye nawe Imana iguheze umugisha. Mwarakoze cyane. Na pasiteri wari wagiye mu butumwa ku Imana yarakugaruye amahoro, ihabwe icubahiro. N'abandi bose, Pasiteri Ndamiye yanyandikiye arambwira ati igihe nsoreza akazi ndacaho. Imana iguheze umugisha,
kandi kwiteho nawe mu yindi muri no weekend izafite igiterane Imana izabagirire neza. Nishimiye abavandimwe Kamusore, Imana guheza umugisha. Bizoza nkuko babivuze ntitugiye kumwamamaza ntituriye MTN ari kwaza ijambo y'Imana. Zomuheza gatuti bisho. Ni umukozi w'Imana uzi ijambo ry'Imana. Evangeliste Ruboneka iwe muramuzi, turamwegereje nawe Imana imuheza umugisha. Bavandimwe bose bagiye baza bamutawara Eric bana pore wa Makuta Munga wa bariki mpaka Mshangaye. Imana ibagirire neza kubera kuko mwatubereye. Ndabasezeyeho musome ijambo ry'Imana. Yelesore byoshikela yaegelela tuze muwe mukulamba mu maono ngingo yashi muwe no rukundo kukurukundo ruri mu marebe ibyaha ingo yabyoshi mulangwe n'urukundo kukurukundo ruri mu marebe ibyaha ihelezo lyabyoshi kela lyaegelela ai tuze muwe mukulamba mu mahuno ngingo yabyoshi muwe no rukundo kuno ruri mu marebe. Paulo yigeze kubwira Timoteyo, aramubwira ngo kubana kwacu ni kwiza ngo ariko gutandukana ni kubi. Nibwo ari kwa mwandika kwandika aramubwira ngo nza gukumbura ngakumbura n'amarira yawe. Iyo ngukumbuye Timoteyo biza bigeza mu rwego rwo kurenza umubiri wawe bikageza ubwo ntangira kwifuza imishori yawe kagukumbura. Ese ko muzodukumbura nyabo mureke kuvugisha ibintu byino nza ngukumbura Timote kugeza nkareka imyenda yawe nkareka nuko ari amasana azagendiriya kuruturuka kuri nyirakuru Loyisi ukinjira kuri nyina Yonike bigakubitiriya Timote Paulo akazashaka kuba nka nyirarume ati izo ntaco nza mbitwaraho atariko nza nkumbura nkageza ubwo amarira zamuri Imana icyubahiro. Haleluya niko rukundo mwende data aramaze kutubwira ukaza ukumbura gwiyereka ukaruhuga kumbura karaga telefone kanje gato mfite kubera gusa urukundo wawe niyumva none nanje ko ndabona nko gutandukana ko biraje nko kugorana. Twagiriye ibihe byiza hano bitari by'uburyarya, twagize ibihe byiza. Ndamubonya rambuye amaboko aje guhobera umugeni wawe kandi ijwi rye ni kumugeza usoma inseko ye. Ndamubonya rambuye amaboko aje guhobera umugeni wawe kandi ijwi rye ni kumugeza usoma yo Yesusaga nae unishifutakizwa we Yesusaga nae ukitutamana maje Yesusaga nae mwene tata we Yesusaga nae mokistuye ndakuza we Dore umunezero muri bibzi wakijijwe we Dore umunezero mukristu musenga we Dore umunezero mwene data we Dore umunezero Siyoni kumana Rendez-vous nuko ibi byose Imana yo mu ijuru tuzobanira umunezero nyuma yo gutandukana Rubona soma muri bibiri ijambo ry'Imana papa bagutize abafite bibiri ijambo ry'Imana ariyo dusomamo nimara
dusezerane. Turakumbuye yewe turakumbuye Chagihugu cy'amata turagikumbuye Bwana sifi. No sinzi abante ko ndumva nkishavu. Oye kandi ko mbabwiye ukuri. Oye amarira naza urire Kibazo ntazi. Ngira amarira make bishoka. Peruka kurira kugiriyo cyama gufura nishoge peruka. Umunsi bambwira ko cyane narikingiranye mu cumba numva ko amarira ashoka. Papa nzara yarapfuye gusa nari nkiri muto nari kumbwira. Nikore press. Wo kwanga kuncumbikira. Ha mutuzi. Bwana sifiwe. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Mu bitabo bigize bitanu bya Mose. Bazabavuga ngo ivugurura amategeko. Igice ni cya 22 umurongo wa 5. Mumbabarire aya magambo ni umutima wampase muko ariyo mbasezera. Ivugurura amategeko gutegeka kwa kabiri. Bibiliya zimwe niko zivuga. 22 umurongo wa 5. Kwa heri ndugu tumerudi nyumbani we. Ngaho gira wa. Turakaririmba nyuma tubasezera. Ivugurura amategeko 22 umurongo wa 5. Umugore takambare imyambaro y'abagabo. Umugore takambare Bibiliya we. I love you Bibiliya. Turatash. Soma. Subiramo ukoze sinsoje. Gusumenye ko utahutarura imyenda ugira itari yawe. Ari bindisi. Bibiliya we. Betelehemu wageni wameja. Mokozi Yesu kakosa nafasi. Betelehemu wageni wameja. Hata leo watu wamejaza wageni mioyoni mwao. Wageni hao ni zambi. Ndugu nazo zambi gani zinaposababisha Yesu akose nafasi? Usome usurangize. Fungua moyo wako, umuruhusu Bwana Yesu azaliwe ndani yako, utapata amani. Umugore ntakambare imyambaro y'umugabo. Umugore ntakambare imyambaro y'umugabo. Umugabo nawe ntakambare iy'abagore. Umugabo nawe ni ishano ni igitangaza. Wari wahura n'umugabo ufite iribaye? Titwohunga. Ayayega bazaguna uvuga ngo tuvuga ngo bitanditse. Soma Bibiliya usenge cyane kandi ushikame, reka guhemuka amasezerano ari muzira. Niko reka turiveho batankubita. Soma Luka. Aragasigaye tindira. Karangize nanone kiba naho. Taho gukubita turi kumwe. Tawe Bishop we muzongere mu ntumi ngaho. Kuko bene ibyo
nizo ari ikizira kuhoraho Imana yanyu. Imana yacu ni ikizira kikaziririzwa ku Mana panaga noneho no kuba ku Mana. N'abagabo kwambara abagore. Nawubira kabaza numvega tan 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 tarara. Ni ikizira kuwite uzamuri uzoma ni finale. Muhagazanga n'ubundi abatarumvishe guhera wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, ntambwe zacu uzikomereza. Bana sifiwe. Igitabo iri jambo rivuga ngo gutegeka kwa kabiri. Iki ni igitabo kimwe mu bitabo bitanu Mose yanditse. Ngo impamvu bacise ngo nugutegeka kwa kabiri bamaze guhunguka ngo bashitsi yo bari bavuye. Imana ngo irongera iramubwira ngo birashoboka kuko hari bamwe mwasanze mu nzira, hakaba n'abandi bavukiye mu nzira batazi iki amategeko, none wongera ubasubirire niki amategeko. Aba ariyo mpamvu bazanye rino jambo rivuga ngo gutegeka. Ni ukuvuga ngo Imana yari yongeye gutegeka irya kangahe? Irya kabiri. Mwumvishije? Topic murayumvishije. Ni itegeko imara kabiri. Imana rero irababwira ngo umugabo ntakambarane n'umugore, bare nawe ntakambarane n'umugabo. Ndababwira amategeko, mbabwira impamvu uzosoma igitabo. Icyo nkundira Bibiliya ntakizihisha. Kubwira igihe abagore b'Abanyesiraheli bari bemerewe kwambara ipataro, ariko aba bacu bazamaye kubitamo mu gitondo guhera. Uzabibabwiraho ubutaha. Igihe itegeko ry'umukobwa w'Umunyesiraheli cyangwa umugore yambaye ipataro zahitaga bikubwira ngo uyu nguyu bimeze gutya. Muvuge ngo Bibiliya Bibiliya ivuga ngo umugore cyangwa umukobwa w'Umunyesiraheli yambaraga ipataro ari uko ngo yegereje iminsi y'imihango. C'est tout. Ngo iyo yabonaga umugore wese yambaye ipataro, umuhungu cyangwa yahitaga amenya kuko umugore ari muki. Siguyere kubivuze ni n'aba bahungu bari kuja kwandika ibitari byo. Mwebwe mwumve. Uzamwandika ibyo Bibiliya yavuze kandi uja kuvuga ibintu bikabanze babwire bumve. Pastor Mudaheranwa nabonye yarabikoze neza. Ntaje igihe nikigera nzobihagarika. Ngo guyerekana bivuze byose, no bivuga byose ngasigaranike. Ugomba kwandika ijambo umuntu yavuze. C'est tout. Sigaye uyakareba neza. Hari ibintu kwa mukora ibintu. Tubabonye kabijya za Frank hano si haleluya natanze. Ariko nabonye yanditse kuri titre ngo ubuhanuzi bwa. Ari ubuhanuzi navuze kuri Frank. Kameraga namwe muzosha.
uko gaho mwamugiye kumbeshera ubwo buhanuzi Frank nabutegereza akabubura bakamfata mu makosa kandi ntakosa nakoze jigwara urukumbuzi nari munezerewe dutura tuvugana umunsi ku munsi numva gusa nkumbuye kuko nobonera ibirori byiwe hano ariko nta buhanuzi navuze ariko usome kuri YouTube niko bandise ngo kandi umuntu uzokora gutyo ngo ni ikintu Imana yanga ngo urunuka usome Bibiliya yera yo niko ivuga ngo ni ikintu Imana ngo yanga urunuka turatasha Injili Luka 13 umurongo wa 3 niyo tugiye gusorezaho nitumara tuzina gakunga ko gusezera iparuwase y'isoko ibohora tuyinyanyagizemo ibyiza by'Imana turebe ko shop cagi aduhagurukije umwanya mwiza cagi umwanya mwiza okunyaga abamedi n'abaperesi soma baba Luka 13 umurongo wa 3 ntabwo ari byo rwose ahubwo ndababwira ko namwe nimutihana hakika ya Mungu mwese muzashira kabo mwese namwe muzonera kabo Bami bw'Imana burakomeye ngo ntabwo ari ubw'amagambo ubwami bw'Imana niki ubw'imbaraga n'imirimo nimutihana namwe muzoba kabandi nutihana ngo uhindukire ushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo mu minsi y'imperuka azaza ibihe bikomeye ngo ubwo abantu batazoba bagishaka ngo inyigisho nyakuri bazoba bakeneye ngo inyigisho ngo zihwanye n'irari ryabo ngo nimubabwire ukuri ngo bazopfuka amatwi ngo be kumva nimutihana decision imwe nimutihana hakika ya Mungu uberevera ubende utunge ukene rendez-vous ni kuzimu uzosha Imana izombaza ikindi kuko birirambwira ngo ubonye ishano wowe uhagarara imbere y'abantu tuvugisha umwuka yateganije ugashaka kwigimbira kugira ngo unezeze babandi ngo we urarimbutse ubonye ishano narabibabwiye wa munsi narababwiye ngo Bibiliya uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe nta hantu Yesu yigeze avuga ngo bamukomera amashi nta na hamwe yageze avuga nikakumwe kwa Paulo yageze avuga bakarara bamuhiga kubera iki kubera kuko yavugaga rimwe ibidahuye n'ibizira ryabo rigize gute rishaka nico kiturugije nico kitugoye bishop nuko benshi bashaka ko tuvuga ibihwanye n'irari ryabo tuvuga ibihwanye n'irari ryanyu tubasetse tubashimishe tubagire gute rendez-vous nutihana ngo uhindukire gose utegereza umuriro tegereza umuriro mwijuru ko baratwitegura ni kuzimu nabo barashashanye ko baritegura babo niko bimeze umuriro kuraka ikiguruguru cyabaye biteguye abakiririye fu nutihana ngo uhindukire usange Yesu Kristo ng'umwami n'umukiza uzobona ikizo kuba dasoje Bwana sifiwe tugire guca ye haleluya Bwana sifiwe nijyo jambo mbasezeramo mwihana ubwami
ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka bwira iki amatorero twabaye hano kuva kuwa gatanu kugeza kuri uyu munsi ni ukuri nta kindi cyatuzanye usibye kubabwira ngo mwihane muhindukire musange Kristo nta kindi ineza y'umuntu nimutera gukundwa we ugira nasuka isange ugiye we wagira nabi nayo ikakugaruka ukiriho we abanyamugisha n'abanyimana we batayangikanya n'ibigirwamana we abo bamazina yabo yaranzwe iyo mana ntiyambarizwa mu gicumbi we tiboya uriguye kwihunge we uko n'ukuri kw'ijambo ry'Imana yanje akimana abadatunze ibigirwamana muzamura Imana icubahiro timisa tongera ribanda la zovena tangu lukarite iyo mana ntiyambarizwa mu gicumbi we tiboya uriguye kwihunge uko n'ukuri hakika ya Mungu itatimiza n'Imana tutaza twanura abakecuru mwe yemwe mwabavyeyi mwe yemwe bapapa mwe basore b'Imana twe dufite abana b'abakobwa bafite uburozi ibitinyuka atarazara na kabiri ngo atunze uburozi buzogeze ku muryango wawe imbere nimwihana ubwami bw'Imana buri hagufi n'Imana itambarizwa mu gicumbi n'Imana paste sino yanura Isa Ibrahim Tere aramubwira ati dore sizi ibigirwamana hano imvura nizozigwa urebe Imana zacu niho izina kugira ngo twomoke kwibura naho byahereye ngo waratekereza mu mutima waravuga ngo ariko izi Imana papa yansigiye akambwira ngo imvura nigwa zanure izuba niriva nanike sambona ko none yatekereje ko ava ni imyumbati niki waripima wenyine aravuga ati reka pime kimwe ngikubite hasi nikitamanyagurika ndamenya ko ari Imana nta Imana yabirangiza aravuga ati wewe uri umugabo wewe uzokomokamo ibintu bikomeye tiwokorana ukoze operation naho gahunda ya ushamburizi yahereye afata kimwe ngo aragisohora ngo akubite gutya ukuboko kurarenguka ijosi rirarenguka ugutwiriya tera ngo yanabimenya akiriri abagabo babiri bazanye uburozi muri Israel tera n'umugabo witwa Manase nibo bari bashinzwe dikota ramforo y'uburozi zosoma igitabo neza Manase na Tera ngo yanabimenya akiriri aravuga ati Dagoni yanjira hinami wa mwana koze ibara Ibrahim we tubitwa n'umwana wawe Isaka namenye neza yuko ukunda we hindukiza amaso urebe imfizi we itagira se we zigire na nyina we iremwe nonaha we zamura Imana icubahiro turatashe Bwana sibusa Ibrahim we tangula ribanda rasoba hamba nguwa mauza ngazima akini perto de base Ibrahim we Asiya suri muteteji